ниҳоят расидем ба рӯзи баргузории суперҷоми футзали тоҷикистон ки ин мусобиқа дастаҳои истиқлол чемпиони феълии тоҷикистон ва дастаи соро компанияро рӯ ба рӯи ҳам овард. имсол дар ин мавсим дастаи соро компания 7 бозингари нав дар ҳайат ҳамроҳ кардааст ва бо эҳтимоли зиёд 5 нафар аз бозингарони нави дастаи соро компания ба виҷа 4 легионер аз Эрон дар ин бозӣ ширкат хоҳанд кард. мутаассифона барои дастаи истиқлол лидери даста Комрон Алиев шояд дар ин мавсим онҳоро кӯмак карда наметавонад, аммо онҳо низ 2 бозингари нави ҷавон доранд ва аслан мебинем ки ин муқоимат ба чӣ анҷом меёбад ва суперҷоми тоҷикистон имсол насиби ки хоҳад шуд. آمادگی خیلی خوب گذشته ایستاده است. گذشت بگیم که گذشت. فقط بازی موند که چقدر آماده شدیم نتیجه نشان میدهد. خب یک مرحله خیلی طولانی شد برای آغاز موسم امسال. این ناراحت کننده نبود؟ ولی خیلی ناراحت کننده است برای که ما آگاه نشده بودیم. تیم ما از ماه فوریه شروع کرده بود تمرین‌ها رو. راست دیگه بچه‌ها تمرین کنی مونده شدن، خسته شدن. هرچی هم بچه‌ای که در تیم ملی بودن اونها رفتن بازی‌ها گذروندن. متأسفانه اونایی که در تیم ملی نبودن به تجربه بازی موندن. مشکلات داشتیم. نبودن کامران علیف رو چگونه جبران کردن ممکن؟ راست بگیم جای اون رو الان کسی عوض کردن نمیتونه. در تیم ملی هم دیدین، در پلی آف هم دیدین که خیلی بازی کلیدی همون بود، همون بازیگر بود. حرکت میکنیم ما همین سیستم جوری کردگی هستیم. باید هر کسی که در جای او بود در اون سیستم هست باید رول اونو اجرا کنه. خب دوستان عزیز، ما یک صحبت کوتاه داشتیم با مربی دسته استقلال حسین شادیف. اکنون اگر امکان دست می‌دهد ما با متصدیان و ستاد مربیان دسته سورو کمپانی هم یک صحبت انجام خواهیم داد. دسته سورو کمپانی در اون قسمت میدان تمرین خود را حال حاضر شروع می‌کند. پیرا واحد سرمربی دسته سورو کمپانیا. خوب کیها آمدن کیها رفتن؟ در اون 7 نفر اومدن، 6 نفر رفتن. 7 نفر رفتن. قریب کی هیئت انجور فویس هیئت رو عوض کردیم. با رفتن کی حسرت کردید؟ نه یکم ورزش را اگه حسرت تمام میکنیم. یک بازیگرایی هستن که در یک دسته که بسیار بازی کردن باید هم رو عوض کنن. اگه مشکلی هم نیست. این روند کار همین است. بازیگران میروند دیگر بازیگران میبینن. با قولی که دور نرفتند آخه با دسته های حریف گذشته. دسته حریف گذشتگان در همین تاجیکستان هستند. بسیار خوب. خوب آمادگی با سوپرجام چگونه است؟ خوب است. تو در بازی نشون میدهد که در کدام سطح آمادگی گرفتگی هستیم. اکنون درباره لیگیونرهایی که شما دعوت کردید اگر اشتباه نکنم 4 نفر از ایران دعوت شدند. گفتن ممکن است که کیها هستند، از کدام دسته ها هستند و کدام سطح بازی دارند اصلا؟ برای چی آنها را شما دعوت کردید؟ 4 نفر از جمهوری اسلامی ایران، یک دروازه‌بان، 3 بازیگر. یک نفر در چمپیونات آذربایجان بازی کردگی است، امیر شجاعی، منصور رفینیا و امیر حسین در جمهوری اسلامی ایران در لیگ برتر. ماست از روی همین صفات ها شما آنها را با دسته دعوت کردید؟ اگر که صفات های دسته بازیگران گیریم بسیار نازکی بسیار دارد، لیکن بازی نشون میدهد که در کدام سطح هستند لیگیونر رو که ما دعوت کردگی است. بسیار خوب. امروز در این بازی شما آنها را استفاده خواهید کرد؟
махсус барои ин бозӣ даъват кардагӣ. махсус барои ҳамин бозӣ. Шартнома то куҷо баста шудааст? То марҳилаи аввали чемпионат. То даври аввал. На то охир. Не то охир, чӣ то охир. Даври аввал агар бозиашон махфул шуд, онам ба сифати бозиашон баланд бошад, то охири мавсим шартнома мекунем. бисёр хуб. Шумораи дастаҳо имсол дар чемпионат зиёд шуд. Чӣ гуна истиқбол кардед? беҳтарин ихломи хуб шуд. Дастаи бисёр бошад, бозиҳо бисёртар мешавад ва бозингарон ҳам бисёртар пайдо мешаванд, бозингарони нав. яке аз ҳарифи аршади ҳамешагии шумо дастаи Сипар дигбора ба чемпионат баргашт. Чӣ гуна қабул кардед? бисёр хуб мешавад. Сипар, Истиқлол, Амонатбанк ҳам дастаи хуб аст. Рақобатпазир ки зиёдтар шуд дар чемпионат, бозиҳо ҳам сатҳи бозиҳо ҳам боло меравад. Ба мухлисон ҳам як бозии шавқовар бояд бошад, ки мухлисон омада аз бозиҳо аловат баранд. андак чемпионати мо дертар оғоз шуд. Ин ба нафи чемпионат аст ё ки ба зарари чемпионат? ба нафи чемпионат ё ба зарари чемпионат дар ин бораи чӣ гуфта наметавонам, вале ба зарари ҳайати мунтахаб шуд, чун зарари онро мо дар ҷоми ҷаҳон дидем, яъне ба ҳамун ба истлоҳ тонус ворид нашуда буданд бачаҳо. Агар чемпионат мешуд, боз ин албатта таҷрибаи бозӣ ки медоштанд беҳтар мешуд. хуб, шанси дастаҳоро чӣ гуна баҳо додан мумкин аст? албатта чун ин бозии якуми мавсим аст, мушкил аст, хеле мушкил аст гуфтан, чунки бозигарони нав ба ҳайати ҳарду даста омаданд. Аз Соро чанд нафар, аз Истиқлол чанд нафар ба Соро, баръакс албатта аз Соро ба Истиқлол рафтанд. худи Соро чанд бозигарро харидорӣ кард, аз ҷумла бозигари ҷавон аз дастаи Барқчӣ омад. хуб аз Эрон чанд нафар омаданд, чор нафар ки қаблан дар дастаи эронӣ бозӣ мекарданд. Хулас гуфтан айни замон хеле мушкил аст, чунки бозии якуми мавсим аст ва дастаҳо чӣ гуна омода ҳастанд. бозигаронро дар оидагӣ албатта мешиносем, вале ҳамчун даста чӣ гуна Истиқлол ва Соро ба ин бозӣ омода ҳастанд, инро гуфтан хеле мушкил аст. аммо ба сурат ман фикр дорам, чун қаҳрамони феъли дастаи Истиқлол аст, барои суперҷом имсол бояд дастаи Соро компания мубориза барад. намедонам аз чӣ сабаб бошад, вале ман айни замон Соро компанияро ҳамчун дастаи фаворит мешуморам дар ҳамин рақобат. хуб, албатта набудани Комрон Алиев як лидери дастаи Истиқлол ба бозӣ таъсир мерасонад. албатта чун Комрон Алиев мо шумо дар ҳамун бозиҳои суперфинал, яъне ҳамун бози 4 ҳатто 5 бозие ки дар финал баргузор шуданд, мо дидем ки 2 нафар ҳастанд, Комрон Алиев ва баъдан боз хуб Шавқат Ҳалимов дар ҳайати дастаи Истиқлол 2 бозигари калидӣ буданд. хуб Фирӯз Бекмуродов маълум аст. набудани Комрон Алиев таъсири худро ҳатман хоҳад расонд, чунки Комрон Алиев чӣ дар ҳайати мунтахаб ва чӣ дар ҳайати дастаи Соро, дар ҳайати дастаи Истиқлол як лидер аст ва дар хати ҳуҷум бе ин бозигар мушкил мешавад. вале бозигарони дигаре ҳастанд дар ҳайати дастаи Истиқлол ки метавонанд то нозеи мавқеи ӯро бигиранд, аммо хеле мушкил мешавад. кишвар ҳунарнамоӣ кардааст ва маҳз суперҷоми кишварро ҳоло ба саҳна маҳз собиқ бозигари тими миллии футзали кишварро ном мебарорад. пан фазо кулан дигар аст. бинандаи азиз, Соро компания ҳам ҳайаташро хеле пурқувват кардааст ва дастаи Истиқлол ҳам бо бозигароне ки мавсими гузашта дошту як чанд нафари дигарро ҷалб кард, имсол пурқувват шудааст. баъди садо додани суруди миллӣ довари асосии бозӣ Маҳмадалӣ Сафарзода садои хуштаки худро аз оғози ин дидор баланд кард. чунончи Пайрав Воҳидов гуфт, ин бозӣ барои бозингарони нави даста як нав бозии санҷишӣ аст ва дар панҷгонаи аввал дарвозабон Саид Торабидеҳ, Мансур Рафиня, Исмоил Амирҳусейнро ба майдон овард. ҳанӯз бархе аз мухлисон дар ҷойҳои худ дуруст нанишаста, Истиқлол голи якуми худро вориди дарвозаи дарвозабони навкори Соро кард. Рустам Ҳамидов муаллифи гол шуд. қаҳрамонӣ дар суперлигаи кишвар даст ёфт. имконият барои
استقلال و حساب کشاده میشود. بیننده عزیز رستم حمیدов همون نفره که البته حالا یک ستون اساسی مهره اساسی دسته استقلال است در دقیقه اولی رقابت توانست حساب بازی را باز کند. баъди голи задани истиқлол таҳоҷуми худро сари дарвозаи соро кам накарда зиёда аз ин голи дуюми худро зад. собиқ бозингари соро муҳаммадҷон шарифов голи дуюми истиқлолро зада онро аз рӯи эҳтиром ба соро ҷашн нагирифт. фурсат ҳаст. муҳаммадҷон шарифов ва ҳисоб 2-0 бинандаи азиз. муҳаммадҷон шарифов ин голи худро ҷашн намегирад ба хотири он ки ӯ собиқ бозингари дастаи соро аст. қайрав воҳидов барои паст кардани шиддати ҳуҷумҳои ҳариф ва ворид кардани тағйирот дар раванди бозӣ таймаут гирифт, аммо истиқлол бо кӯмаки абдуқаюм омаров голи сеюми худро зад. босиё бояд баргузор карда шавад, вале сар карда аз соли 2020 ин мусобиқа ҳамеша баргузор мешавад ва чӣ гуна голи зебо! абдуқаюм омаров ҳисоб 3-0 бинандаи азиз. ҳоло аз шурӯи рақобати дастаҳои истиқлол ва соро танҳо 10 дақиқа сипарӣ шудааст. воқеан истиқлол ин шом дар гирифти туп хеле чира буд. қариб ҳар як ҳуҷуми соро дар миёнаи майдон хунсо мешуд. қисми аввал ба поён мерасид ва ба назар чунин мерасид ки дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус мераванд, аммо самандар низомов дар 1 дақиқа дубл карда сороро ба бозӣ баргардонид. соро ва гол. ҳисоб 3-1 ва ҷавоб медиҳад бозингарони дастаи соро ба 3 голи задаи бозингарони тими истиқлол ва Самандар Ризомов. истиқлол шуд ҳисоб 3-1 ва имконияти навбатӣ барои соро. ҳисоб 3-2 ва бубинед ки чӣ гуна Самандар Ризомов ҳоло ҳассосиятро дар бозӣ дастаҳои истиқлолу соро нигоҳ медорад ва танҳо дар нимаи аввали рақобат аз ҳисоби чӣ соро тавонист ки ба бозӣ баргардад? ман фикр мекунам аз ҳисоби таҷрибае ки бачаҳо доранд. ин футзал аст. ҳар лаҳза ҳар як сония метавонад бозӣ дигаргун шавад. масалан гирем ба фикри шахсии инфироди ман дар аввали бозӣ бачаҳо камтар фориғболӣ кардан, мумкин ки нодида гирифтанд. баъдан омили дигар ҳам ҳаст ки истиқлол тайёрӣ бештар дидааст ва истиқлол чемпиони феълии мамлакат аст. аз дилхо хатогӣ онҳо истифода бурда метавонанд ва он ҳолатҳое ки голзанӣ доштанд ба самар расонанд. бачаҳо баргаштанд даданд, голро задан, фикр мекунам бозӣ дар пеш аст. хуб, мо легионерҳои сороро дидем, гуфтанд мумкин аст ки яке аз ҳамин омилҳо ҳамон буда метавонад ки ҳоли ҳозир бачаҳо якдигар фаҳмӣ надоранд. бале, то ҷое ки ман медонам, то ҷое ки мо огаҳ ҳастем, легионерҳои дастаи соли ҳамагӣ 3-4 матч бо ҳам кард. аввали мавсим аст, аммо вақт бозии суперҷом як бозӣ мумкин аст ки чӣ гуфтанд мумкин санҷишӣ, бале, дуруст қайд кард. бозии санҷишӣ аст ки асад дидем даста нав омодагиҳо аст, якдигарро фаҳмӣ мешавад. аз ин ҳисоб фаҳмиш чуноне ки аҳамият дода бошед, дар давоми бозӣ Пайрав Воҳидов чоргонаҳоро иваз кардан гирифт. ҳоло вақт дар кор ки ки бо ки нағз бозӣ мекунад, ки дар клубта барои ки бачаҳои легионери нав омадаанд ва фикр мекунам дарвозабон ҳам камтар хатогиҳое ки дошт, ин аввали кор аст. аз қисмати дуюм чиро интизор шудан мумкин? ман фикр мекунам аз қисмати дуюм агар ҳамон сатҳи бозие ки суръати бозие ки дар ахири қисмати якум соро баромон, яъне ҳамон маҳаки асосии тактикаи Пайрав Воҳидов, яъне прессинг кардан, агар ҳаминро истифода баранд, фикр мекунам соро бозиро бояд барад, барое ки ҳамон мизе ки дастаҳо доранд айни ҳол чуноне ки мушоҳида мешавад аз соро зиёдтар аст. кати захиравӣ. бале, кати захиравӣ, яъне бачаҳои соро зиёдтаранд
و اگر به همین صورت تر بازی کنن سارو موفق شدنش میکنه. لیکن باز همین هم فوتبال است. هر یک ثانیه هر یک لحظه بازی دیگر میشود و یک خطایی میتواند بازی دیگر کنه. سلامت باشید. تماشای خوب برای شما. تشکر می‌کنم. شاید بازی سعید تورابیده با پیرو واحدوف پسند آمد که در قسم دوم نورالدین جبارов را به میدان آورد. در پنجگانه‌ها هم یک کم تغییرات دیده شدند. زبیرادзе باشد هنوز از همان تاکتیکای خود دست نکشید. اکنون با مقاومت سخت بازیگران همچنین مقاومت تاکتیکی مربیان ضم شد. با گذشت چند دقیقه از قسم دوم فیضعلی سردارов با گل‌های زده سمندر نظامov گل خود را ضم کرده حساب بازی را برابر کرد. سردارов ضربه و گل. حساب 3-3 دوستان ارجمند در آغاز نیمه دوم رقابت حساب را برابر میکند فیضعلی سردارov و بسیار حرکت. اکنون همه گمان داشت که بازی از جانب هر دو دسته ها جریان تازه کسب میکند، اما علیرغم این انتظاری سرعت بازی کاهید. سارو کم کم هجوم میکرد و استقلال کنتر هجوم و انا در یکی از همین کنتر هجوم ها شوکت حلیمov گل چهارم استقلال را وارد دروازه سارو کرد. شوکت حلیمov پاسوی کوتاه گزینه‌های دسته استقلال فرصت شوکت حلیمov و گل. ببینید چگونه کامبیناسیون بسیار عالی و شوکت حلیمov مثل کریستیانو رونالدو این گل را جشن میگیرد. واقعا عالی بود بازیگزاری یا ترکیب‌آرایی بازیکنان استقلال و کدام خاطر که از خط حمایت ببینید چگونه برآمدند. در پایان قسم دوم پیرو واحدوف تایم اوت گرفته بازیگر اضافی را به جای دروازه‌بان به میدان آورد. اصولا این نقش را چی در سارو و چی در منتخب کشور دلشاد سلامov اجرا میکند، اما این هم کار نداد و بازی با حساب 4-3 به فایده چمپیون فعلی مملکت استقلال به انجام رسید. استقلال در تاریخ نه آنقدر طولانی خود در ردیف چمپیونی اکنون سوپر جام تاجیکستان را هم صاحب شد. و امکاناتی خوب اما ضربه جانبی دروازه می‌رود و وقت به انجام می‌رسد. دوستان ارجمند استقلال اولین بار برنده سوپر جام تاجیکستان با فوتسال می‌شود. باری اول. Поздравляю, конечно, готовились, но в первом тайме немножко в конце расслабились, концентрацию потеряли или что было? Спасибо, во-первых, да, ребята молодцы, потому что сложная игра, Соро хорошая команда. Мы это готовились, как могли, готовились к этой игре. И это просто молодцы, они выложились, да. Повели в счете, где-то, потому что нас мало, и где-то подустали, где-то концентрацию потеряли, где-то это. Но в конце концов этот кубок нам в прошлом году мы проиграли, и мы сказали, что обязательно, да, просто для руководства, для команды, для всего этот кубок обязательно из школы надо. И спасибо ребятам, и что вот это выиграли сегодня. Хусейн сказал, что вот промежуток, который ребята отдыхали, немножко было не в пользу. Оказывается, в пользу. Сложно сказать, потому что пауза большая была. Ну, понятно, что это все сборная такое событие было. Да, мы понимаем это относится, но они молодцы просто, выложились. Очень сложная игра была сегодня. С уверенностью можно уже сказать, что Истиклол это уже 100% конкурент Соро в чемпионате. Ну, со стороны это уже вам виднее, да, как сказать. Мы выходим. Мы видим уже. Да, ну мы выходим, всегда бьемся за победу. Спасибо. Еще раз поздравляю. Спасибо. بازی بسیار بازی جالب بود، خیلی خوب بود. در قسمت اول میتوانستیم 3 گل زنیم، اما یک دو کمبودی که بود در خط حمایت با اون وارد رسون که حساب 3-2 شد و در تنفس بچه‌ها باز هم سرجم شدند و قسمت دوم خیلی خوب بازی کردن و توانستیم که در تاریخ دسته استقلال اولین بار دسته فوتبال صاحب سوپر جام شود. من پیش از همه از نام رهبریت دسته با ستاد مربیان با فوتبال بازان این غلبه را تبریک میگویم و امید داریم که در چمپیوناتی فوتبالی که هفته آینده سر می شود دسته ما خیلی یک برآمد خوب میکند و عنوان قهرمانی را حمایت میکند.
соли гузашта мо бозиро бохтардем ба дастаи Соро компания ва имсол хай ҳусулашро гирифтед. сурашро гирифтем. хуб, акнун барои чемпионӣ акнун барои чемпионӣ мубориза мебарем ва қаҳрамониро ҳам мехоҳем ба даст биёрем. ва арзи сипосам ба ҳайчи доварон дар рақобати имрӯзам беҳтарин бозингари суперҷоми тоҷикистон ҳоло эълон карда мешавад. Тамошобинони азиз, ва ин нафар Рустам Ҳамидов бе ягон шаку шубҳа ду паси головар ва як гол дар номи ӯ сабт шуд дар бозии имрӯза ва ҷоизаи беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ насиби ӯ гардид. Ду вариант буд, ӯ ва Фирӯз Бекмуродов ҳамроҳ бо фарзанди худ дар ин маросим қарор дорад ва имрӯз бисёр саҳми хуб ҳам гузошт, вале натиҷа ба фоидаи онҳо ҷамъбахш мешуд. Аз дастаи Соро дастам бозигарони зерин дар рақобати имрӯзам номнавис шуданд. Рустам Ҳамидов аз беҳтарин бозигари вохӯрӣ ҳам эътироф гардид. Шавкат Ҳалимов, Самараддин Шамсов бозигарони дигари ин дода мешавад. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло суперҷом ба имрӯз ба ҳама табрик мекунем оғози мавсимро. имрӯз як бозии диданӣ буд, ҷолиб буд. Як аз ғолиб мебарояд. имрӯз Истиқлол беҳтар бозӣ кард, ба фикрам хубтар бозӣ кард ва ғалабаро соҳиб шуд. Табрик мегӯем дастаро.